Kuyintokozo ukuthi sikhuluma nawe, kuyintokozo ukuthi sibheke udaba lamaphupho, kuyintokozo ukuthi sikulethele i-content yamaphupho ekwazi ukuthi kwelekelele ukuvuleka ingqondo, ikunikeza ama-clues in how to interpret your dream noma in how to understand your dream. Mina ke ngumphastori ngi-channel New Flick sicela ukuthi uzokubalela nokufanele ngabe usubscribe ngabe ukulike kakhulu ukuthi ube yilunga lale channel. Sina 10 abantu abangamalunga le channel, okusho ukuthi sinabantu abawu-10 aba-contribute to the channel ngo-9 njalo ngenyanga. Siyacela ukuthi ningezeke libe baningi, ikakhulukazi lokho kuyasikhuthaza nathi ukuthi sikwazi ezinye izinto sibehlale phansi sibheke udaba lamaphupho lomuntu nomuntu yabo. Sibe nomunye futhi wabalandeli be-channel la obebuzeke la ukuthi ngokuphupha ukhula ligcweleke igceke, ligcwele indlu, ligcwele kusho emakhabetheni. So ibuza leli phupho leli. So ngabona ukuthi kubaleke ukuthi silenze futhi sikwazi ukuthi sikhulume ngalo futhi la ukwenza ukuthi nami mhlawumbe ngeze kunalo iphupho elifana leli la khona iphupha kunokhula ligcwele indlu ngoba ligcwele mhlawumbe igceke noma ligcwele mhlawumbe amakhabethe. So kuye bekuwukuthi ligcwele igceke, ligcwele indlu, ligcwele emakhabetheni. Sasili break down into pieces ke sangalishamba kanye ngoba nge-1. Number 1 sithe thina ke uma uphupha ukhula kuwuphawu lobuma lugcwele igceke, ngoba lokho kungasho nje ukuthi kuneyinkinga ezizophoqa ukuthi ugcine usuthuthele kwenye indawo uma ungasukumi uyilungise. 2 uma uphupha ukhula sithatha njengophawu lubi uma lugcwele endlini, lusho ukuthi akusekho ukuthula nozinzo futhi akusemnandi ukuhlala kulowo muzi ngenxa yeinkinga ezixakile. 3 uma uphupha ukhula sithatha njengophawu lubi uma lugcwele amakhabethe, lusho ukudlanga kwenhlupheko, ububha noma indlala ngenxa yomdonsiswano phakathi kwamalungu alowo mndeni. 4 uma uphupha ukhula kuhle sithi thina kuwuphawu lubi uma lugcwele igceke futhi lungasho ukuthi awasekho amathongo, ngenzeka saduba ahamba futhi asaniflathela ngenxa yomsindo nezingxabano noma ke ngenxa yezigadlo zabathakathi ezidunga umuzi. Number 5 uma uphupha ukhula kuwuphawu lubi uma lugcwele igceke, lungabe nje lusho ukuthi uzungezwe abantu ababi futhi usahlala umsebenzi omkhulu wokubuyisana nalabo bantu abangamalungu omndeni abangalungile, abanonya, abanomoya omubi futhi abangamadungamuzi. Yabona, asivaleke ukuthi uphupha ukhula ngaba uphawu luhloma oluqenta, ulisuphuna, ulikhipha, urimove uzongathi kubeka ngayiphi indlela, ngenze uyalicenta, uyalidonsa, uyalikhipha. Kusiphathi lusho nje isinyathelo okumele usithathe sokuxazulula zonke inkinga noma inhlupheko noma izigadlo ezingalungile, yabona, ezingakunika ukuthula futhi ezikuhlalisela ubhojozi kulowo muzi. Ukhula aluluhle uma ulibona ngaphakathi kwekhaya, phakathi kwegceke, phakathi kwendlu, phakathi kwamakhabethe. Yilokho esingakusho ngokhula omulibona noma ke ulisusa. Siyabonga. Siweni phansi lamatulu,